پشتی جوینا دهی اشاندا انجمن اجتماعی کرد لسوریه به سروک هرما کردستان مسعود بارزانی را بریاره شاندا انکسی دوان چند روزن بده سردانا ولاتن سوید و نروژه بکه و لگل وزارت درفه ینوان هر دو ولاتان بجوه و بریاره ده جوینن خوده بحثا پیش هاتین داویین رجاوای کردستانی و سوریه بکه. کامیران حاجو برپرس کمیته پیوندین درفه یه انجمن اجتماعی کرد لسوریه و اندامه پولیت بیرویا پارتی دموکرات کردستان سوریا جار کرا گهاند گوشانده یوان گوجوی و سروک انکس ابراهیم برو پکته ایرو برو ولات سویده و برید که و بریاره دروژا 20 و مهی بو وزارت درفه سویده لکوپنهاگن بجوه و پشتره سردانا ولات نروژی دکه و ده 24 و مهی بو وزارت درفه نروژی رجی دجوه. کامیران حاجو هر وهاجا آرکر دازانین گود جوینا وان بو وزارت درفه ین سوید و نروژیره ویل سر روشا داویه رجاوای کردستانی و سوریه با و به تایبت روشا اولهی و آبوریا رجاوای کردستانی هر وها بجداری شانده انکسید دانستاندنین جنیفه ده. دوجی شانده انجمن اجتماعی کرد لسوریه گوجی سروک و ابراهیم برو و سکرتری پارتی دموکرات کردستان سوریه سعود الملا و کامیران حاجو برپرس کمیته پیوندین درفه انکسی پیک هاتبو به سروک هرما کردستانی مسعود بارزانی را جوین پیکانی بون. ده جوینا انکسی لگل سروک بارزانی بحثا روشا داویه رجاوای کردستانی هاتبو کرن. به تایبەت ji bo rewşa Kurdistanê Sûrî hinekî berfirehiyên axivîne lê cenabê serok gelek tişt li ser herêmê li ser rewşa Sûriyê li ser rewşa Iraqê li ser rewşa Kurdistanê weke yanî deverek bingehî ji danûstentinê welatên Ewropî Amerîka gehtimama bi mantiqê bi herêmê tevayî çêbûyê gelek axaftin hat kirin bi tevayî lê bi taybet di rewşa Kurdistana Sûrî de ême wek şanda enekesê bêhtir em axivîn jiyana xelkê me zehmetiya têr derbas dibin rewşê were yanî aliyê ewlekariyê jî aliyê jiyana xelkê. بریان هاجی شاندهین انجمن اجتماعی کرد لسوریه بهن وزارت درفه و رایدر و پارلمانتین ولات فرانسه، بلژیکا، نمسا و آلمانیا را جوین پیکانی بون.